Dalan. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Intay ibasa ti umuna at Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinaddakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyan. Anya, dumawat ka manan iti kwarta kanyak, iha. Wan ko mamami, uray sa nga 10,000 laang. Nasken amasubot ko ti abak ko iti online sabong. Anya nga tano isardeng mula ang ti agsugal. O may naklaangan tulungan amang imanihar kadag iti negosyo tayo, iha. Ne, ada ka mo't iti opisinak, Tyson. Pasensya kan, tadi ka masango ita. Ada ngamin meeting ko. Mami, gas ka ni sugar. Umayak ko mamat dumawat iti kwarta. Parang masubot ko tay abak ko. Anya, kwarta manan. Lading itak, nga maawan maitad ko kada kayon. Agtrabaho kayo ket di, tapno ada kwartayo. Ay, agyaman ak. Panag-aawid manan best. Wan nga rod. Makaina na tayong matlaangan. Ngamin nakpay makitsenda, iti sidaan mi kanitatang. Ha? Ay kat agkuyog tangarudan Tauray siyak. Ijay matla palengke ti papanak. Imbag nga ron ta imbagam, nga agdiretsyo ka ita ijay. Unay daytan nga aramid yung agasawa. Apay ka di manen, mami. Agsermon kayo manen. Aging gaytaan na kasangpetak diti balay. Cellphone lang tati ig-iggaman nyo. Ay na, mami, kat no nagmayat to pa iti agsugal. Di kay ka di agdanag, taikan kayun to iti balato yung apaman amanga baka. Diyak kayat na itabalato nga ibagbagam. Ti kayat ko, agsardeng kayon nga agsugsugal nga agasawa. Wen, kat no isulatan ti kanayon mingar aramiden kin nila kay ko ti agsugal iti online, kat nagmayat to pa'y. Manang, diyo ko masansanan ti agsugal, tanarigat mat. Ado man ti mailumlumlum iti utang, gapo iti dayta. Ado pa yung tinagsisina. Di kiti aramiden nyo, tulungan nyo daan ti binilda amang imaton iti negosyo yo. Ado la amin ngay bagbagam. Nagmayat to pa'y tagsugal iti online. Kayat ko kung nagtumad. Ay, unay daytan manang. Talaga adi kay mabagbagaan. Tyson, agrubot kayong agasawa. Mapantayo di opisina. Adda maangay ita parambak. Mami, nakaturog pa ni sugar. Anya, ay katraingam Kayat ko nga aggigiddan tayo arumwar dito ibalay. Tapno atendaran tayo dayta aparambak. Imbagpay da kayo kan ni Velmon, tanakadaray kayo. Ngam da sugar kan ti asawa na katsaan. Bayan yun, auntie. No di da nakadaray, sana bali. Taada kami mo't dito'y kan ni Vilmon akadwayo. Ay, dapat patag ngamin di pa nagsugsugal da. Ngam siyak nga inada balasang ko. Madanag, anak. Kasanudan to lang atanin to nawanak ko. Naimbaglangan. Taawan pa'y anak da. Aging gaita. Sapay ko ma, tama ka ameris dan to matlaang. Auntie. Ay na. Talaga amasya na kani Ante Binilda. Agasam, taisulatan ti mangiman manihar iti negosyo da. Kat idi na minsan amalam, napan ni Mang Tyson ije balay. Apay, imay nakakadiri ni Krot ngagsugal iti online? Saan? Umut-utang kit di iti 2,000. Ngamjak inikan. Tamok matlaang, asugal ti pangaramatan na. Husto ka. Ay, imbaglaangan tadi mo pinautangan. Talaga asugal ti pangipaayan na. Total, awan mo't lati aramidan nyo dito ibalay ka ni Tyson. Agtrabaho kayo mo't. Nakaadal kayo mo't saan aya? Mami, anya ngay ko matitrabahon mi ijay.
ket di mi amo nga imatunan ti negosyo tayo. Iso nga rod, asur-suruan nyo. Tapno inton awanakon. Da kayon ton ti agtrabaho ijay. Husto lang ti pangadeng ko. Nasken asumina kayon iti asawam iti pagnaudan. Tapno ambuyo mo ti tumakder iti bukod jo asaka. Agtrabaho kayo. Tapno maadaan kayo iti bukod jo akwarta. Pangasiyo ko, mamami. Di da kam kumamat pagtalawon dito'y balay. Sa dino nga rod ko mga iti pagnaudan mi. Adamo ka balay. Di kay agdanag. Talibre day jay apagyanan nyo. Mami. Itulod kayo ijay. Anya, dito'y abalay ti pagnaudan mi, mami. Ay, nakabutbut ang samad. Awan kuryente kan internet dito'y. Katanusan nyo Tanya nga rod. Day talatan agdaw-dawat iti kwarta ti amuyo. Ngala, iurnusyon dagiti alikamon nyo. Ta sumurot kayo matlaan kanyak iji opisina. Anya? Kaka, sa di nung aruden nga iti pagnanaedan ita da sugar kentay sound. No awan damutin iji barangay San Isidro anang ipanam kadakwada. Ay, imakar da kano iji barangay San Bugtong kaka. Baybay akita. Barang agnakam da itan, tagwaywayas dan. Ay, tsak man amo ni sugar nga anak ko no asino ti malalaan na. Nagagat kami mo't iti day dinagawan nga asawak. Hala, anya nga rod ngay. Bayan tayo latan iti kayat na. Malaksid iti panagsugsugal ta iti online, honey. Adugayam ti kwartata. Babaen iti panaglako ta iti maiparit nga agas. Ewan honey. Sigurado, inton malako amin da kitoy. Dakila kateng-kateng ti may gamanta kwarta. Una, uray gayam saan ta nga agtrabaho ijay negosyo ni mami. Kat mabalinlat ta. Bay akit din na. Isumat din ang papano kadata ijay balay. Mami, kasano anatuntun nyo ti pagnanaedan mi ita? Adda na kaibaga kanyak, adito'y kayon nga agnanaed, iha. Kasta ka di, mami? Amuyo, iti saan nga agpayag? Kukwamin tunday ti abalay. Adya ti kayat mo asawin, iha. Sige, mami, tapno di yumot ko naan. Sumrek tayo pa'y di tabalay. Tagkape tayo pa'y. Kaasi kayo mat. Jak laim pagarob, maaramid day tanimanang sugar kada kayo, ante. Huwen nga rod barok. Malaksid iti online apagsugsugalan da. Kasla, dapay nakitak a nakakabil iti karton, idi napanak simmarungkar, idi pagnanaedan da. Dayjay ti kayat ko atakwaten. Anya nga ta dayjay, iho. Nangabak talang aroden iti online asugal, honey. Adumanen tinaglakwan ta kadag iti maiparit nga agas. Kaslak lang maitay-tayok iti kaulpan, honey. Padasak man tagida dito narepet a kwarta, anayaplag dito. Why no? Oy, tagmayat, honey. Ala, agin na kamutin ita kwarta, anayaplag dito kama. Una, honey. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Api nga dalugan dagiti pulis. Sana mabalin tayo ito eh. Mami, pangasiyo ko ma. Di mi kayat dito'y pagbalutan. Irwarda kami kuma dito eh. Nagaduti ang kagat nga insekto. Buisit kayo, apulis! Manakibiyang kayo! Agkal na kakumantay son, iho. Anya nga rod, kat nadagsan tinagpasulan nyo. Agasam, na ito redyo tinaglako iti maiparit nga agas. Lading itek,
Ngamjak mapatganti kid daw yung nga irwar kayo dito niya. Masapol nga ikaruyo tinagbasulan nyo. Sige, mapanakon. Kat agsing-singpad kayo kuma, dito'y pagbaludan. Naragsak tayo no addaan tayo iti kwarta, ngam no agaramid tayo iti dakas, gapo iti kwarta, agbabawi tayon to iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.